Ngithi ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjani ulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs njengamanje ilaphana-ke ezweni lase-Spain kuyobamba-ke imidlalo ye-pre-season ukuyilungiselela isizini ezoqala ka-2026-2027. Okuvelayo uGustin Sereno akazange ahambe nayo i-Kaizer Chiefs. Okunye okuvelayo ngayo okusha uGustin Sereno ekuthiwa-ke engase ajoyine laphana-ke iqembu laKwaZulu Natal i-Durban City ngaphansi kwakhe umqeqeshi uYusuf Khaleben obekade-ke eqeqesha yona-ke i-Kaizer Chiefs bebambile after ukuhamba kwakhe laphana-ke uNasreddine Nabi. Impela engathi-ke uGustin Sereno uyojoyina-ke yena laphana-ke uYusuf Khaleben laphana-ke kuyona-ke i-Durban City. Yona updates nje engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona la ngulethele-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asiyibambe la, nisale kahle.